कंटिन्युअस जर पावर कट जर जालो तर प्रोडक्शन लॉस खूब जाता इंडस्ट्री. सो वी नीड प्रायर इंटिमेशन. तुमी जर पावर शटडावन जर घेता एटलीस्ट 7 दिसांची तरी इंटिमेशन दिवपा जाय सो दॅट वी कॅन प्रिपेर अकॉर्डिंगली. ते रॉ मटेरियल मॅनपावर शटडावन जॉब बी आमकां घेवंक मेळटलें पण तशें ह्या फावटी जावना. इन दीस पर्टिक्युलर केस आय थिंक शुक्राराक तांणी इंटिमेशन दिल्लें आनी संडे शुक्रारा इवनिंग आनी संडे शटडावन घेतलो आनी द टायमींग वॉज 6 AM to 6 PM. But this continued in the Sunday night. I think they could not work and they had not adequate manpower in Ashelo. That's why it spilled over on Monday also. I think Monday late night it restarted. So almost 2 दीस आणि 48 वरां लॉस जालो प्रोडक्शन. प्लस डीजी सेट चलोवचे पडले कंटिन्युअसली लोकांक टू रन दिस थिंग. So this is not the right thing. Proper planning आसपा जाय. The point is not that तुमी घ्या. Our point is not that shutdown is required, is essential. But as I said very clearly, give us adequate time so that we can prepare for it. आमचे मॅनपावर आमचे रॉ मटेरियल सडनली जर बंद केलें न्ही प्रोडक्शन सगळें अपसेट जाता. सो दॅट इज द इशू. वॉट इज नीड्स टू बी डन हॅज टू बी डन. वी हॅव गॉट नो इश्यूज विथ इट, बट इट हॅज टू बी डन इन अ सिस्टमॅटीक मॅनर.